Sanfalava, lau Samoa Entertainment TV le nei mai pia, ai usti mai an whaafonga. O tanu o nei le polo ke ti miliona ta la le tu malo fasale le anga numero 5, ele file mu pe un failo mai, e to tino le fo itu malo. Pe ta iwa ta ua le suir komiti whaafo ele sunga va awa o le wha maoni ngol natu langa. Mai alfonta ngal komiti whaafo ele miliona ta la polo ke ti le tu malo fasale anga numero 5, e pe ona ia whaala wi lo le no fuanga tu tonu, alem ta ngalwenga tinam tama ita isa le lolonga. O ta ua ia le suir komiti whaafo e vi ia le tua umwhai on whaatau nuul nei wha moe le nganga file mu, ina ia manui ai le tu malo. Mai o la whaingo fia i lo na awala tangata ma aingo le tu malo le nei. I whaamanuanga tau tupe o le miliona e atina e ai o la tau nuu ma ainga uma. O le tasi le o i tu malo, lo tula i mai ele whaipule, le vang wha upwhai le HRPP. O na nafina wha tau toa i whaipule to tolu le HRPP na savali ese, ina o la tau avel wha mua i o la tau i tu malo. Ma toi whaiaia la tau palo talaiti, ina ia whamlia ina ia inga, o le sui o le vang wha upwhai wha se e iai. Ai, o le tu malo. Pe le wha tau toa ia vea masui o le malo. Po le vang wha upwhai, le wha tua le tua Samoa o tasi. Ai, o le tu malo wha sale le anga numero 5, le umwhai ei nei o na manuia o na tangata umatalu le ngaruenga soa lau pule. Ale komiti o le miliona ta la masui o le tu malo e fausi ai lana komiti wha ai tu malo. O ta ua fo ele sunga vui masi na mua stasi o matai o le tu malo lava lea. Sauna ia le file mua le neimta upo e whaaftai le minsta malana komiti o le miliona. Ai o le tu malo fo i tupu mai e ona o whaamanuianga nei e au fo i ona manuia ai malatou. O toi tu awanoa mai le ofisa malanga o New Zealand i tangata Samoa na whaalea o ngaina o latou pepa whaingaruenga o le sei o nua o lua. Ta lua iai whaale tonu o latou pepa o pepa whaingaruenga ia o ta ua e tangata nama wane i sa tasi o company sa whaiela latou whaatalnoanga i le whalefono o le malo le tate i Savalalo. Peitai, o ta ua le ofisa malanga le sunga la wafia Katie Monanu o toi pisi ailo na ofisa i le taimi nei. Ai o amata o na pisi le whaataltalinga o le semina whaapitoa mo tangata manuia mai le sei o le lua o lua tolu. Sila ko le resimen mako office wa pa nga nga fo avela ko mai ko kung ele ma la ko pepsanga na mai si company yo ba fa ta nga mai le office on sila ko pepsanga nga ka fa se mai ma mai lo sila pa so ka ya kule office on sila company sila ele lo mai company ya la pepsanga nga kala mai ia o isi pepa whainga luenga ele kaliana le mga oil office o Yusila nanga walua skulu o mo lua sufiku ia le vei te kakaunga mai pepa whainga luenga hoi wang Yusila lawa whaila ko si ikanga E fia le sa lua kolu le vei te whainga luenga lawa si ilawa ama kakausangan ye kaunga mai pepa whainga luenga e lua skulu o mo kala le kula pe lua sufiku kala le kula ia le alawa koe vevestinga ikanga kala koe email officer New Zealand ya le koe kumei na koe sa ile koe pepfenga luanga ya le alawa koe kumu mai ilo officer ya fa fe kai skamo na mula ulula la kutalo sanga la e kalia le mai skama mai New Zealand le koe kalo sanga koe pepfenga luanga ikanga kai o le ofisa malanga ala wafia e silia le salau tolu sful tangata na manuia le sei o lua tolu ma ua tali ai nei le taimi o le semina whaapitoa e tāpenai a inga ai o tangata taito tasi o manuia i le sei o lua tolu. O le lima ile nei o aso talu o nā wawa i ai tau mafa ma o loa ai o le ma au o le au tau apu po o le whaingaruenga whaavai taimi o potasi whalealili. E le pulenga le caution trustee mua a watau singa o le silua le tolu masina o lumanai. O le maa au lau whainga ringa whaavaita mia potasi whaleali le au fiai ma le tupe tolu a whetala tau mawhatu apa matanga o le lata le luas fulua li imtamaitai o tausia e le caution trustee mua. O i latau ia a fianga o mawhau o isi wanofo mawai a le tele lava i tonga fiti feo lolo matoe o ia inga peitai. E le na o le paulea o le nofuanga o api ei tangata whaapitoa a Samoa na avi ei mea alofa lau whaingaruenga whaavaita mi mai potasi. O lau whaingaruenga whaavaita mi mai potasi o whaitautau sanga
Talo na tatala itua a manoa whainga renga mua li matamaita I mai nuu o savai I maupolu. O tangata umaia e ui atu I lalo lau whainga renga whaavai taimia potasi o lo maita wina le mau popo ele ngata o ana tula fono. Ai o le mautu o ati na e ainga o tangata whainga renga li taimia toi tali umaia I Samoa. Talo lo iai lava ala tau tangata whaapitoa. Ewa aia maa siasi fautua le fia se lau o li matamaita Wa mau ngā lue ngātu I New Zealand ma Australia I lalo company o whaapaanga mapotasi whalealili. E siri le ono masina lea wa toe tu nātu nei al whaamsinonga I a li o le fiu anga o le whango li I Savai. E whaatalitali ai mo le toe wala au ngol mta upo mōri ai leo leo. Mai le whaamsinonga le vai o sa nei u whaamawina I le te ena I lato umanei mōri anga leo leo so tanga le tongi sala a le nuu whaasanga I leisi lava matai o le nuu. O le tongi sala lea le nuu o le whangoli I sa whaatonu ai le se fululua o tā ua I lunga I whaatau nuu. O se anga I whanua sa mua I whaingata o na talia I le to tele talu e onga onga, pei tai. E le fau I nuu o Savai, e pei o na whaatau nuu ai. I a fio anga o ne iafu o le fio anga Samoa-Leilua, le itu ai ngā tongi sala lava le tasi. O ne iafu nā fua mai le whaunga whaamsinonga, o Samoa-Leilua nā fua mai le whaatuina o le lotu. Ai o whangoli e pe o na moli mawina, e iai le mafua anga na mafua ai tongi sala o ngaonga. O tu ina atu tali te e a matai mataule ai to sfulua o le fio anga le whangoli I tawala atu, I le loia o tula I mo I la tau le sunga Alex Sua, I lumo le whaamsinonga I muli nuu le o whaase e mai I ai mta upulea, na ulua I wala au I tua CV Savai. O moli anga e au fia I le ave whaamalosi mal wha o manua, to e wala au I la tau umanei wa tala I tua, I le masina o mea le lua o lua whaa. Mai lava le whaamsinonga o loo te ele sa whafoina le pasere lau moso o ile ana la vea I malifa. I molianga le tua leo whasanga I atea. E tolus fulfitu molianga o tonga matai moana vai a tolus fulima tausanga mai le whianga si Na tula ilo mal whaamsinonga le amtanga le vai aso. Mai a tuina mai a isa na tali te e molianga e tolus fulfitu le tua leo whasanga I atea. Mai a tuina mai e fo isan talusanga tustusia. Mo se awa noe tala I oia I tua e talia I tawa no manga o lon whaamsinonga. Peta ina te ena I le tua leo e ala atu I le official lawyer sili lan talusanga. O le vaiasi talu ai fo I le an talusanga ina I le tua le official lawyer sili. Mo se taimi e whaamae a mai ala tau murianga. Ma ina ua wala au le mta upu le vaiaso nei. Ma whailoa mai ai e tolus fukufitula whainga o murianga o le avipasi. E au fia imi murianga e lua o le fasio tangata pa I valea. Na ua mau iso I fua ni tamama tua sto lua mai fale alili. Lua fo I molianga le ave ta avale fatamala wa maliliu ai nisi. Tolus fultasi molianga le ave ta avale fatamala wa manunu ai nisi o le pase se to a tolus ful martasi. Ita I se ripoti I pasi na tupu ai wha alo lave le ana wha foina e tonga matai moana I wha pea. Masalo mia le ngau o le tifi o le pasi. Po le ai fo I o ni taofi o le pasi e maua sama sani o na taofi ki ai. Mai o mai le so ele I whaia ni molianga leo I whaasanga le kampani e ana le pasi. O na whaapea o lo malanga. O lo tau fia pea tonga matai moana vaia, taali ai le aso tolus fulu o le masina nei, leo whaatulanga mai e launa fionga le whaamisino. Pule ai Amperosa Roma e tuuina mai ai se tali le whaamisinonga, I le talusanga a Vili. Lau Samoa Entertainment TV mai e pia, tui whairai fo I le aso atai au, le lofo le tua, paso I fuaia.